nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze nimuze tubane mukande subscribe nyabona kanyiri munadukande like n'ibindi byose biba bikenewe cyane cyane hanga kugira ngo bidutere motivation tubagezeho amakuru n'ibiganiro binyuranye hano kuri One Vision Rwanda TV. Nitwa Jean de Dieu Ntakirutimana Semugeshi bayingana umeze neza. Meze neza Jean de Dieu. Ngoye nguhaye ikaze nanone muri kiganiro. Urakoze cyane reka nanjye mbonireho nakira abadukurikiye. Yes. Hanyuma mu bijyanye n'amakuru dukunze kwibandaho yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se naha mu karere u Rwanda ruherereyemo muri rusange, nabonye umugabo witwa Reverien Ndikuriyo akaba umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD ni ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi. Yarikoroje yavuze amagambo aremereye cyane avuga ko ngo abagerageje guhirika ubutegetsi muri 2015 mu gihugu cy'u Burundi abo ngabo bari bayobowe na General Niyombare ngo nimva zabo ubwazo ngo bazabahiga kugeza igihe bapfiriye, ariko ngo nimva zabo ubwazo ngo zishobora kuzabiryoza cyangwa se zishobora kuzabibazwa. Ni ibintu byavugishije abantu benshi cyane, ndetse akanavuga ngo n'ubutegetsi bushobora guhinduka. Nibwira ko yavugaga mu Rwanda ngo bazategereza ko wenda n'ubutegetsi bushobora guhinduka ngo babahenga abo bantu ngo abantu babone. Kwibaza bo abadedeo bizabaza ikintu cyanje mu mutwe no kwibazana, ariko se bundi aba bagabo bakoze iki CNDD-FDD kugeza naho umuntu avuga ko n'umurambo nimva bayizana bakayijyana mu rukiko bakayicira urubanza bakumva nibwo banyuzwe. Buriya nubwo bigoye cyane kumenya ibibera inyuma y'amarido, ariko hari impamvu mu by'ukuri bitizururo ugasanga nk'ibihugu bimaze ibinyecumi by'imyaka bitavuga rumwe ku bintu we wumva ko bitagasabye igihe kinini. Wenda diplomasi burigira ibyayo, hari ibyo twita bitobasha kubona ari binini, ariko ukurikije Niyombare izi case za Niyombare n'abandi ba officier bakuru bayeje kudeta n'uburyo CNDD-FDD bibona nk'ikibazo bitandukanye nuko abantu babibona. Abantu babumva ari ibintu kuko si ubwa mbere abantu bagereza ku n'ahandi yo hakozwe ko arabazigerageza bakanasohoka cyangwa se bakanye no mu bindi bihugu, ariko nibijye ku ntera z'uko ibyo bihugu bibabitse n'ibihugu bagerageje imiyo ku bibi kibazo cyane. Nibyo ashobora kuzamo umwuka, ariko nibigere ku rugero rw'uko umukuru w'igihugu yavuga ko yagaba igitero mu kindi pakifungwa ubucuruzi bwaga n'ibindi. Ukurikije ukuntu Reverien bivuga, umwe mu bagabo bagira imbwirwa y'amezi kakaye bumva ari ikindi kintu kiri inyuma adashaka kuvuga. Ariko reka nkubwire ikintu cyitwa kuna none ni ikintu gikomeye. Kuba bakomeza kwibaza cyangwa se kusaba bagerageje kunyenyeranga ibyo ngibyo n'undi wese yabikora, ahubwo ni no kwibaza ngo ariko aya mategeko mpuzamahanga ba ahari abivuga ukundi uko babishaka, ni nkaho bavuga bati muduhereze tubahekenye, ni mu baduhe tubahekenye ubundi ni nkuko bibivugwa. Ariko mu by'ukuri mu mategeko mpuzamahanga suko bimeze. N'u Rwanda rwamye rubivuga ruvuga ruti niba hari n'abahari niyo babana hari ntabwo twe twabatanga mu buryo ko amategeko mpuzamahanga sibyo avuga. Ntabwo u Rwanda rwakana ko badahari, rwose runemera ko rubafite, ariko si cy'amategeko mpuzamahanga avuga. Amategeko mpuzamahanga hari conventions zinyuranye ziba zaragiye abantu bashyiraho umukono, hari statute anyuranye abantu bagiye bashyiraho umukono, ariko bavuga ngo oya ntabwo ibyo by'ama statute nizo za conventions ntabwo tubyumva mu baduhe tubakanje n'amenyo ubumva umujinya bafite ari nkuko komeza. Uru Rwanda rukavuga ngo ntabwo twe dushobora gukora icyo kintu, ntabwo twabikora, ahubwo hari amategeko mpuzamahanga afite ibyo avuga. Ariko ubwo reka tunabareke biyumvire ibyo Reverien Ndikuriyo yivugiye ubwe uko yabyivugiye ni minota nk'ibiri 3 4, hanyuma turagaruka mu kanya n'ubundi dukomeza kuganira. Hano ni kuri One Vision Rwanda TV. Mu 2015 apana gutembagaza ubutegetsi bacavuga ngo ni inkuru nziza, twe ni system inkuru nziza ndayishimiye hari moje n'umugambwe ukiruka ku mugambwe CNDD-FDD tuguma tukwiruka ko hajya Niyombare tuzobarondera gushika bapfuye bajya bari kuri liste noire, liste irondegwa na CNDD-FDD gushika umunsi zo kwinjira mu kuzimu. Nimva turashaka kuzisaba zitahe bazishyira ubanza kuko twe twavuze uti nuguhebuza. Hariho murazi cyo bita guhebuza, nuguhebuza umuntu ukavuga uti ubutegetsi butangwa n'abene igihugu, abandi bose hebura cuka
gucutsa abantu nicyo gituma nimva tuzobaza iyo bazihambye hari igihe ubutegetsi burahinduka baduha izo mva tuzitahane zishikire mahakamani mwisandugu amagufa nta gufina iki gihugu uraze cavuye Aigle Noire CAF Champions League ikigali hamwe ntosanga atabikorwa mfise mina yenda none ikigali ga mwiza ko ndatinya iga mu kigali igaje no mu officier mbere nurira mvuze ndagenda yego mena na telefona kino munyamanga mukuru w'umugambo none FPR se umugambo telefona FPR nti nakuja saa 5 na ingia kigali nataka kumva ngo reka ngo twumve ko azokwemera kuja kigali ni uyaza kari mu redahera iga ni mu gihugu none inkona zanje zogenda konjegera verbe kigali nkareka kuja gutwenga navuze nti iyi migwi yose izira iyegeranya urazi kubitegeka kwiyegeranya bananiwe no kugira kudeta nabwiye abani biyegeranye mugaba menye ubu kugira uronka umutahe gutanguza intambara mu Burundi wegeranye ico gihe navuze nti ugomba gutangura atanguza irake zibiri z'abantu hama mu ndwi zitatu tuzimare aje kurondera abandi nabivuze haize imyaka 11 nta gituma mu Burundi umuntu agwana kugira ugwana intambara kanyeshamba lazima uwe na sababu ugiye ata bituma imbwa zose zirakwirukako rurebe yazime bavuga ati rurebe yafata ngaha ntuzeye yindi zina irindi zirondeza ibintu bidapanze nabivuze haize imyaka 11 sinabisubiramo bose barabizi baje bose baguma biruka za Canada baje bose baguma biruka iburaya bose baguma muri Kongo bahera nk'ifu y'imijira ega baraheze nababwiye umutahe ushobora gutanguza intambara ngaha mu Burundi n'abantu irake zibiri bafise inkoho nabonyezo mu ndwi zitatu turabaheza nabivuze mu 2015 n'umukuru n'abankenza amateka kuri Saint Michel Patrick ntabona usomye igisabisho cyo gutangura ibikorwa niho bacavuga ati Ndikuriyo ni mubi yavuze ko azotumara navuze ufise ngo tuzomwica none se kugwana baraje mu 2012 dufata imbere yabo 12 barinjiye mu kibitoke twarabamaze bose mu 2014 barinjiye mu kwizi kwa12 bose barabishe mu 2015 binjiriye mu kibira ikabarore bose barapfuye kuvuga ngo imigwi yego kugwa kubwo bu telefone bwanyu baridagadura twivuga tuti cyabuka rusizi tukonjege verbe duheze ega vyita guheza uyadukije baragukorerako je aka kantu karangyohera nza bampema n'umu FNL w'umusuma nagiye mu kibitoki mu 2008 haize imyaka 18 ngiye mu kibitoki ndi komiseri mukuru ajeje ubuzima bw'umugamba no kuvuga umutekano w'umugamba. Aha, ngibyo byo yavuze Reverien cyangwa Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD ishyaka riri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi avuga ko rwose ibijyanye n'abagerageje guhirika ubutegetsi mu Burundi muri 2015 batazihanganirwa ndetse inzika wumva bafite rwose nkuko bivuga niba ariko bizagenda ko sha byabigoye cyane pe ikintu numvishemo kuvuga ngo yavuzemo ibintu bibiri bikomeye ati biranashoboka ko n'ubutegetsi bwahinduka ngo ni mu Rwanda ngo no kuvuga ko umuryango wa RPA cyangwa se umuryango wa RPF utakiyoboye mu Rwanda ati byashoboka ko n'ubutegetsi bwahinduka n'ibinabuko nimva ngo ni kuvuga ni mu bihe biri imbere asa nk'uwagenze mu bihe nimva tuzasaba ko bazituzanira ubwo kubivuga ko ubutegetsi bwahinduka mu Rwanda nuvuga ngo mu Burundi CNDD-FDD izaba igihari cyangwa se n'abazayisimbura babibona uko cyangwa se babitekereza kimwe ko abo bantu byanze bikunze bizarangira uko byamera kose bacira urubanza kandi bibereye imbere mu Burundi baba bakiriho cyangwa se bapfuye ikindi ati Kigali ati ndi umuyobozi w'ishyaka kuzi Kigali ntago bigoranye so guhamagara se ishyaka FPL cyangwa se umuryango FPL nahamagara umuyobozi umunyamabanga mukuru nayindi umunyamabanga w'ishyaka kuhagira byo diplomasi n'umufisiye byo biranumvikana we nta n'umuyobozi sinava ko ashatse kuza mu Rwanda bamukumira ibyo birareba nyine bari muri izo nzego ariko nekeza ko byari na geste nziza uzireverera kandi Kigali byo bari geste nziza ariko nuko bivuga
asa nk'utebye cyangwa se nyine asa nk'ukina ku mubyimba. Reka nkubwire u Rwanda rwo ruzwiho ko ari igihugu kiri akeya ku rwego rwo hejuru, ni igihugu cyubatse navuga ngo imigirire myiza n'ibindi bihugu bikwiye kwigiraho, niyo haba hari icyo tutavugaho rumwe. Ntabwo cyakora keretse ugerageje wenda guhirika ubutegetsi, ugerageje ikintu gikomeye, uje guteza akaduruvayo, ariko kubera ko gusa hari buryo igihugu kitamenyanye neza n'ikindi buraza rwose. Ntabwo ari nka byandi bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho francophonie yagiriye y'inama n'imikino n'iki, ariko bakanga ko secrétaire general wa francophonie ajyayo kubera ko ngo ari umunyarwanda n'iki, ni ukuvanga. Ariko u Rwanda rufite iyo maturité politique yo kuvuga ngo twe turi igihugu kizwiho kwakira abantu, ntuje urwana, ntuje uteza kawo, ntuje uteza akaduruvayo ntaki, uraje uje mu kazi rwose, kandi noneho ku rwego rwo hejuru ni umwofisiel wa mugani we, ni umuyobozi. Ngira ngo habaye impamvu ituma haza rwose, nta n'ikibazo ngira ngo yagira bijyanye n'uko u Rwanda nyine rwubatse ibintu byarwo. Wowe ni ukuvuga ngo wowe uraje nta kavuyo uteje intambara, ntugize gute, nta mpamvu yo kutakwakira, nta mpamvu rwose nayo. Hanyuma ubwo Colonel Rugabo nawe afite ibyo yatangaje, nabyo bitanga ubutumwa bukomeye. Avuga ati twebwe buriya rero ntabwo turwanya, ntabwo twanga, ntabwo twebwe turwanya ababembe, turwanya abafurero, ntiturwanya bo ubwabo, ntabwo aribo turwanya. Turwanya ideology, ingengabitekerezo bafite. Iyo ngengabitekerezo ni nko kuvuga ati iyo ngengabitekerezo bayiretse iramutse idahari nta nubwo twarwana, byakabaye bikemuka. Rero tuzabahiga niba iyo ngengabitekerezo bakigumanya, tuzabahiga bahunge, bapfe, cyangwa se bashyire hasi nyine iyo ngengabitekerezo. Nibyo bintu bitatu n'amahitamo atatu bafite, ni ugupfa, ni uguhunga, cyangwa ni ukureka ingengabitekerezo. Ideology ntabwo ari ikintu mu by'ukuri kiranduka mu muntu. Oya, ideology kubera ko aba ari ikintu ubundi gikura bitagaragarira amaso, ni ukuvuga ngo n'umuntu uyifite buriya yibwirwa n'iki, n'imigirire cyangwa se imivugire. Yego rwose nshobora kubika ingengabitekerezo nkayibika imyaka n'imyaka, igituma gusobanura ko nyifite ni imigirire yanjye cyangwa se mbivuze. Yego nkatobora nkabivuga, erega nacyo ni igikorwa, kandi noneho kuvuga nacyo ni igikorwa. Hanyuma rero ikibazo cy'iyi ideology ni ikihe? Ni ukuvuga ngo irakura, noneho ikura niko igenda, n'uyifite agenda nawe ahinduka. Ushobora no kuvuga ngo urayibitse muri wowe, ariko uko igihe kigenda gishira ugenda uyikongeza ahandi, icyo kintu yo kukikuramo ntabwo ari ibintu bisaba umwaka umwe, 2 cyangwa 3. Aha nabonye ko ni nko gushimangira ko intambara hagati y'ababembe n'abafurero n'abanyamurenge izakomeza byanze bikunze, kubera ko ntabwo ari ikintu cyo kuvuga ngo mu mwaka umwe 2 ikintu kimaze ibinye 10 birenga hafi 4 kigishwa, witekereza ko mu mwaka umwe 2 3 kizaba cyacitse. None ari ingengabitekerezo biragoye. Abantu bashobora no kugira gutya bakibumbabumba, bakagira wenda bavuga bati twaratsinzwe, twageze gute, bakibumbabumba bakayihisha. Ariko kubera ko bavuze ngo irakura, bashobora no kuyihisha mu by'akanya gato, ariko ejo bundi bakongera bakabyuka. Bivuze ngo kubyuka egari kubyuka kw'imirwano. Nuvuga ngo wa muntu rero, ubwo ndavuga ngo iki, nuvuga ngo umuntu ufite ingengabitekerezo maranye imyaka 5, 10, 15, 20, ingengabitekerezo iyo ari yo yose burya iba ni kimwe mu bimugize, yari yiterambere bikagaragara. Iyo urwango nayo nyine irakwica. Ni ukuvuga ngo rero wa mugani wawe, imirwano cyangwa se intambara cyangwa kutumvikana kw'abanyamurenge ndetse n'abafurero n'ababembe bishobora kutazacika vuba, kubera iki ingengabitekerezo si ikintu uzavuga ngo mu gitondo ngo ivuye. Keretse ari umwana muto uyifite, ushobora kugenda ukamwigisha, ukamwoza mu bwonko, reka mvuge gutyo agacya. Ariko abantu bakuru bashaje bagize gutera no bakanayishyira mu bana, burya biba byakomeye cyane. Reka twumve Colonel Rugabo, umuvugizi wa MLD twirwaneho, icyo avuga, hanyuma n'ubundi tugaruke twongera tuganira. Twagarukiraho tubakuraga ipupu, tubakura kabanjo, tubakura kimete, ariko nanone ntibaheba. Wa mugambi uracarimo, wa mutima ya ideology uko tubwira abantu bazozadukurikira. Tubabwira kuko ico turwanya ntabwo turwanya umubembe n'umupfurero, ahubwo turwanya ideology ibarimo yubwicanyi yo gukomeza kwicana gusenya. Iyo ideology tugomba kugirango no kuvuga ngo tuzomubwira nakanwa yange tumurase, yewe yemera shira imbunda hasi cyangwa apfe cyangwa hunge, ariko ntituzemera kuko ino ideology komeza expandinga mu gihugu cyose kugeza aho uzozuhura na buri muntu wese afite umupanga ashaka gutema undi. Izo ngizo tugomba kurandura no kumara. Rero umunsi wose warumeze neza, ariko ejo nanone habashije kugabwa igitero mu ruhande rwa gipupu. Bibuke
ndagira ngo hari ikiganiro twakoze nimba atari mwebwe twagikoranye tubwira abantu site z'ama axe yose aho umwanzi ahayitegura gutera twarabitanze twarabyanditse kuri X na gipupu nayo twarayivuze umwanzi yarabanje arahunga aragenda ndetse atambuka giseke yinjira ndetse no muri forêt equatoriale ikindi gice kinini cerekeza Nyabibuye abandi baja mu Rurenge abandi berekeza mu gice ca Bijombo ariko nanone ntibagarukira aho ngaho zatumye abamayimayi bo mu gice ca Bijombo batangira kwifatikanya n'abandi bamayimayi bo bababembe n'abapfurero bavuga yuko bagomba gusubira kongera kwigarurira kare gace ku munsi w'ejo rero igihe ca premidi nibwo ibitero zaturutse aho bita Giseke yuko urumva ingabo zacu zaragiye zikubita Gipupu zikubita Giseke umwanzi arahunga barasura barongera basubira inyuma rero arasura umwanzi arongera aragaruka arasura yigenga Giseke yigenga naho bita Tumungu aho ngaho bari hatangira gutegurira ibitero ariho yateye aturuka ku munsi w'ejo rero abandi ndetse baturuka handi bazabita ngo ni Igonga wowe urahazi ibyo nibyo bice bitatu umwanzi yaturutsemo atera ingabo zacu rero ziri muri Gipupu kuvejo inyuma ya midi bararwanye kugeza saa 3 z'ijoro umwanzi bamutambutsa kandi Giseke baramwikonereza yinjira kandi biriya bibira nanone ingabo zacu zongera kugaruka muri defense zabo zisanzwe kugira ngo zirinde umutekano w'abaturage murabizi ko kuno munsi turimo tuvugana Gipupu ni imbere gatoya ya Mikenge ibyo bashaka no kugira nguwo rero Colonel Rugabo ibyo yatangazaga cyangwa se yatangaje ubu ni byiza mu by'ukuri yo ngo ntabwo twebwe twanga abantu twanga ingenga bitekerezo yabo iyaba bayirekaga ibintu byaba risaba cyane hanyuma reka dusoreze kuri Jean-Jacques Lumumba uyu nguyu ndetse afitanye n'isano na Patrice Emery Lumumba wabaye ministri w'intebe wa mbere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo nyuma y'ubukoloni birumvikana uyu nguyu akaba asanzwe ari umuntu rwose uri critic mu bintu binyuranye hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni umunyemari n'umushoramari uyu nguyu yavuze ko AFCM 23 ngo mu biganiro bya Doha ngo iri gushaka cyangwa se ngo imaze igihe isaba kuva byatangira muri 2020 na kangahe na gatanu ngo isaba ko yakwemererwa kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igice cy'iburasirazuba imyaka nibura 8 ngo ibindi bikazamenyekana nyuma ibindi bikazaba biza imyaka 8 yuzuye hari abakayakubita rwose bahayobora mu buryo buri legitimate bwanemejwe ariko kandi Kinshasa nayo ngo kayabamba kamanika erega ahangaha nukuvuga ngo biba byemeye mvuze ko kabara agatego cyangwa se wari umutego kugaragaza ko ubwo bushobozi babugira buriya nabo babonye amahirwe rwose bakabyemererwa neza iyo myaka 8 bakayihabwa ibintu bakora mu myaka 8 byabishimangira neza ijana kuri ndiko iyi ari guverinoma cyangwa se bashingiye leta bigakunda murashobora no kwibaza ese ubundi imyaka 8 ni yiki ubundi yamara iki Sumva sari nk'amanda nk'ebyiri mu bihugu bimwe na bimwe ni manda ebyiri uvango byonyine urebe bari ku gitutu cya Kinshasa n'igitutu cy'amahanga ariko nibibabuza kubaka ibikorwa remezo nibibabuza gushyiraho ingamba n'ubutegetsi buhamye mu bice bagenzura noneho ibaze bemerewe icyo kintu no kuvuga ngo basa nkaho babaremye se it's a federal state babaremye kubera ko nabwo nago leta bikigenzura magace gato nago byabaye balkanization byuzuye reka tubare ko wenda ni yo federalisme babemerewe ariko ishobora no kubemera noneho kujyana amasezerano n'ibindi bihugu muri imyaka 8 twe mutubohore niba ari amasezerano tujyana n'ibihugu tuyagire nuvuga ngo ibintu bakubaka cyangwa se uko bagenzereza ikivu zombi byatabiha ishusho twakora iki turamutse no twigenzuye byuzuye ijana kuri sinakiza ko iki kintu Kinshasa nakemera AFC ntishobora wenda cyabaho mu buryo bundi muri post cyangwa iki ariko iyo ntiyemera reka nkwereke AFCM 23 urebye umuvuduko ifite ntiyafashe bice mu buryo navuga ngo bwuzuye kivu y'amajyaruguru mu ntangiriro za 2025 mu kwa mbere kwa kabiri gutyo iyo urebye ibintu imaze gukora imihanda bajya mu ngomero z'amashanyarazi ibintu bijyanye n'isuku hariya rwose isuku nabonye isa niya Kigali nabonye ngo misigaye isukuye rwose isa niya Kigali isa niyo mu Rwanda bya biringo by'ibi plastique ku muhanda n'ibibido ibyo bintu bikaba bibayeho mu gihe
kirenga gato umwaka ngo imyaka 2 izuzura niba nta gihindutse mu kwezi kwa kabiri none hariho hari n'igitutu sasa bari no ku gitutu atari ibintu byo kuvuga ngo bamaze kuba legitimate freely nuvuga ngo bari muri struggle bari mu kwirwanaho ibaza no byamaze kwemerwa igihugu bagenda icyo cyaba kiswe igihugu cyangwa se ku gace cyagenda kikaba kikenda kuba nka paradizo ugereranyije nuko ibintu byahoze mbere so ni ibintu n'ubundi nta gusubira inyuma kwaba kujyari mu by'ukuri kuko n'ubu ngubu la FCM 23 kugira ngo nta gusubira ntago tuzavanga ntago tuzahava none se ubundi bahaye imyaka 8 tuvuge wabwira nyuma y'imyaka ngo twari twavuganye ngo muzavamo biragoye bavemo bagiheze kandi ni wabo bamaze guhatunganya abahubatse bagize gute abaturage bamaze kubamenyera noneho mu buryo bwuzuye 100% ibikorwa remezo iki systeme education shwa no gusanga inahindutse totally bigatandukana n'iya Kinshasa ko imeze n'ibindi bintu byinshi cyane wazi ukabwira abantu ngo nese ngo imyaka 8 kwishize nuko twari twavuganye ngurikira gutya ahubwo se amahirwe baba yaguhaye kubavugisha utyo ntibishoboka so ibyo rero bya Jean-Jacques Lumumba yatangaje hanyuma reka dusoreze hano reka dusoreze aha dushimire cyane abadukurikiye n'abaduha ibitekerezo abari kwenda subscribe muri abantu rwose b'ingenzi ni no umusanzu bifasha urubuga rwacu gukora na za recommendation zikaboneka ubundi je ndiye mushimire wakoze cyane